sewungene kule nhlupheko ngenxa yekwendela lomunye lokuhle. Uthi Elisha kunangiya umfati weShuneme, njengalo sewungene kule nhlupheko ungendelwani. Waze wathi faka enhluphekweni ngalabanye, ubangela ukuthi bakucabangele ukuthi ungendelwani. Waze wathi faka wathi hlupha ngalabanye, ubangela ukuthi bacabange kukukhulumela. Ngetendo takho lotentela labanye ubangela ukuthi nawe wendelwe. Thola longakwendela labanye, batawufuna nawe longendelwa kona. Nasi isinkwa selusuku sakavuka udle. Ngicela sisihlephule encwadini yaSamuel yokuqala sahluko 16 sicale kuverse 6. Bathi nabefika Samuel wabona Eliyabe, wase ucabanga uthi impela lo gcotshiwe wasimakathe nguye lona lo sembi kwasimakathe. Kodwa simakathe wakhuluma kuSamuel wathi, ungabheki kubukeka nebuthe bakhe, ngobe yena ngimalile. Simakatha akabuki tona tintfo letinakwa ngumuntu. Umuntu ubuka lingaphandle lemuntu, kodwa simakathe ubuka inhlitiyo. Kwendekani-ke mawufunza verse 8 kwabe sekulethwa Abinadabi. Labantu laba bebalikhethelo la Jese, lithi Jese wase uletha ubita Abinadabi. Wathi makaliwa Abinadabi. Liphinze livesi laka 10 lithi Jese wedlulise madvodzana akhe lasikhombisa. Kepha livi lenkosi lithi nalawo madvodzana abengakakhethwa. Kepha verse 9 naye uthi Jese wase uletha Shama, kodwa simakathe wathi nalona akamkhethi. Ngalamanye amagama Jese uletha the best. Kepha the best wa Jese wangabi ngu the best waNkulunkulu. Lebe kungcono kulikhethelo kuJese bekungasilo likhethelo kuNkulunkulu. Uyathi kunetinto Nkosi yami, nawe kumbe longathishaya ngaso sifuba uthi hayi cha, kumbe mangibeke lo mthandazo lo ngibeke wona mbamba, kumbe mangibeke lo mnikelo lo ngibeke indvo sibili, mangende lesento lesi hoyi ngende into sibili. Noko ukhanze kuthi lokhu lokwendile, lokho lokulethile kuNkulunkulu akusiye the best. uNkulunkulu uyakwati la kufunako. Kungenteka ube nemaplane lamahle, uplanile wahlela, noko emaplane uNkulunkulu angawa approve, angaphumeleli. Wenda njani? Kulula yini kucalela phasi uthi Nkosi, noma leli plane leli bengisethe kahle ngicabangisisile, kepha ngoba alihambisani nenhlito yakho ngitawucalela phasi. Kwangathi uNkulunkulu angasipha leyo nhlitiyo nalamuhla, singajabhi etintweni uNkulunkulu langakati approve. Yebo betitinhle kuwe, kepha akukabi kuhle kuNkulunkulu. Yebo bekubo best bakho, kepha kuNkulunkulu akukabi bo best. uNkulunkulu uyakwati latakusebentisa, usebentisa tintfo letetselelekile naletibukeleka phasi, asebente mandla ngato kucitsa letibonakala tinetikhwepha, letibonakala tingito mbamba aticitse uNkulunkulu, kuze liplane lakhe litophumelela. Ungajabhi sihlobo sami mangabe kunemaplani lo wabona ngathi afailile. Akusho ukuthi ngeke kusaphasa lutho, kukhona lokutawuphasa. Kepha funza ukuthi Nkosi, ngicela kubona lokukahle njengaloku wena
ukubona. Amen.